Enti nyame adoma 30th it's a done December. Momo how it's a done deal. 30th December. Bomodi abra, wo de brother be hwemi. Oman no kwabna santana na num no odwa. I mean in his heart. Me akasa no me gina finfini. Unyina finfini. Please oh. Abna Jina baby a wujina no unyina finfini. Jina baby a me gina finfini. Ajani no muria. Me na me tasty. Ana me determine say CJ de na yeda na so man ne de na yede. Enti de na obi ka ingredients kwa cha se boboso. Empatwa ya unkata na ko. Hey, asemo. Bibi abaye fine. Yanko. Na so nim se nyame adom ochina CJ na NDC Delegates Congress no baso. Na wo hwema we eye de tosu edu. Ene daily graphic kache so mo ba anan ekopie mu wo grants honom na dwuma koso gidi na sade o ma hyase ne communication no ekono mi hope se nyame adom ochina on grants no bibia be dane komu wa sa pepepe wo se no a o ma to sa friends amchofo a o ma ese ne kra no ba bia wo so mo ba be accreditation me se bi wo honom accreditation krompa wo so nsaka no me nda na grants honom na yese bra be accreditation na manyo ma yese ba sa to da bia ya na sa de bi mu de nesisi we o ma kire bra wo sa accreditation no wo ba ebehia na wo beje wo de e wo stadium ho ene ho nyoma o mo kire so won kita accreditation a wonya kwanya en stadium honom esanse bambo ho nsem no ebeye dendenden pa eno achi so no omama ye hunu ba bia wo so bia wo ba de de ko kireke ene ade in fact so far no de make us the planning committee no ebo adwuma and the ultimate one no nyambo ochina sa ebre na amode ama no tan sa aba ne say no obia ti say bia media fo eba obia calculate the time aye ne programming na ebe meeti mo line up ne mo timing na amode ama no it say the masha say kama communication no fine no momodian asa nyambo ocha grounds no ebe ye pepepe ye sha say no nkro na no nkro na enkonko ye de si o Cape Coast no nkro na anadwo bayi de wo hono na abato hyase enti eno wasam wo daily graphic da bokrate katafa etoso edumi yensa enti mu no nyina no ekokowi a party ma delegates no ekwakoto aba akoyi party mpanyifo ebedi wo manim emfie nan a wo ede ekoyi na emu no wo hwemu aba bia contest no ejejire mu pa chairmanship position honom no na wo hwa chairman na wote so yi ene yewrase dunketia wo mo ede ebu ani ama chese wo hwemu a wo na ase contest no mpanyifo mienu ka wo ho de enso wo na ase wo ejemu dendenden wo hwe yewrase dunketia fie makomako dun sunie ya wasom se party no church for pani asembisa no ne se wo ja to honom akwa chairman honom no party no ebeto abade ama na delegates ebeyi na naso mo yi no eno achi nso wo hwema the national organizer ene communications crumple the unopposed nje on the obeka se wodemu anesa na general secretary di bia no so no empanyifo ahodo nyina contest enti no nyame admo ochina na obia behunu babia susuan de brodejo no ebeto yebekọ sade o mahene de bo wa no pa no na seje so atimu ama wo no ene multimedia your election headquarters kokromotie power no yedni nyina ejiremu wo park so na your studios etu be Adom TV ubeti Adom FM ubeti Insra FM no wati Asempa FM a ye the update na panie kra na etofom a ye de mu amane ebema onyambo ochina ye squad so ekono draw song Chief Jerry Fossey oti hey anopa no ono na ehase e wo na watwi dwumadie no so e wo park so na che so wi a omahene toa so obi e wo honmo ebi wai wo ho abnapo kwa hwene e wo ho na wo hwemu so so a na sempofo agye omunyina ejiremu dendenden ya ye kototo enioma abo amane production no so no Kofia San wo ho Dominic si ye boa twum akwasinsia squad no do so crew do so Alfred makeup Harriet Chese ye drosso ya boy ho ni nyina ne say ye be ma updates from election grounds enti ye na we share e Adom TV na Adom FM na mame fa nkwose wonim se na wotwe yesimu ya e bronya da daily graphic e bo amane we katafeto so dumi ensa ya ye rakwakuo for yesia no na ye minister of transport dwumadie bi o mo de hye so na National Road Safety Authority wo mo apa ye entutue ne hye bi hontuma eno no edi enda so no e operation stay alive
sa operation yi no ye de bodawro e kai wo say afia so obi anim bronyaba obi anim wo ye sankani a e wo se wo hye se wakoni abadie no ebeye jojo e do be ko ba bi akona kwakodro sumdwem na e do be ban so sumdwem eno ene e fe driver papa ye nyina ye mayani na hono ansana wo de hyane besi kwan so no bo modna e hye cheke hyane no ne taisa no wa hye ensu a no wa cheke wo oil no wa cheke wo tietia break so wo se bibia da ne kwamu enkwankosi kwan so mane nkwanko factory enchemo ma wo bra wanye due diligence e wo hyane na wo de kono wo wie ne nyina no so wo si kwan so no e wo se wo ma wani da honom overtaking basa over speeding me pa chew bo ho ban ma oman Ghana na bo wabusua ho ban na edrom so ete wo hyem a wode omokọ no bo mo so ho ban na ye nyina ye ntimi kodi bro nyan samra mese adwuma se eye afefoforo ni mu na ema anigye enye adwuma eti operation stay alive no eye operation bi empanyifo apa ho entoma na wo hyem a stakeholders binum te se DVLA MTTD Ghana Police Service GRTCC GPRTU wo mu nyina na Parliamentary Select Committee on Transport wo mu nyina be ka bomu na adwumadie no ekosom enti Minister of Transport kwakofo Esiama wano na be jembe launch campaign no a ne ehyasie eye adwuma was be disciplined ma wani na ho de wase wo ye e wo kwantempo so ne ye na ye mo akra ho ban na enyese ye kwabo no akwakohwe omagu eno no e ma onye driver papa na de mde be wia ma e wo daily graphic we mu no e ye katafato so edunsia ene edunson amane ne nyina no e ye twifu atimokwa na ewo na akromafo ni bi ye wo hodom no e de tumpeyifo nim omomo ka bi ewom omomo ka se epunu no ese wonse de ye keka ko galamse no egusuwa ya ekosom Wamasama mokade ya chempanyifo ne se omo entwa galamse so na omo ma emabu enwumanye sababu nya adwumaye ade na wono beka se meni adwumaye tibe kwakwa galamse no wono so betwe ne ho fi galamse ne ho ama ye nsase ho ato no na ya gudie no so ne ya pekwanpa atu ya de fa so de ebeba ntusho daily graphic a enfifiri no ene omo biemu yantam eda ha se ya wosaka bia obetumi akenkan ede amame na defended obokratan so ebo amane bi wo hanom omo kyese posifo ache asyanka form akoma ha eni aduonu miensa 153 na woni mo mfom so man ne bone na omadie wo twika no wanom nsa kakra ya wabro eti ni 153 ena wo mo atom na eno no wo kyese se woyi police mantembe se drunso a na eho adwuma ene modern posifo eboye no Superintendent Dr. Samosa Sumensa eye MTTD director ne foni ena eda semi ho na records a MTTD ede ababonte no kyese emfimpi mienu ene aduonu bakumu no asenkafo be se ohane aduonu miensa 153 na omo echi womo an womo no nsa ede etwi hyen omo kyese wenu mu nyina ye nema bia emra no emma ho kwan sa wo ye driver ne a woti stie echi no wano nsa kakra na wankasa wani so ye who are you na ode eti esi ekwan so womo se no emwa it's 17 police regions no emu na emu makomakunsia na sa adabafo womo chi womo ewo ho na wo hwema ose mantam edudie onya de omo record cases bia ewo ho no ntu hwema wo se wo 16 regions ni mu edu regions ni mu nsia na nipa 153 womo chi wom na emu edudie na womo ho son Western North region no womo chese omo record 70 cases debafa no omabro echika no womo chiemu ye aduoson eno eda ha sei a wo hwema ene chat no mo ye na Western North region ena na ewo so pa debafa no pa bro wo bro no wo de tika mu na wo twika asante mantem so na to so mienu a womo so womo che drivers adua sensia 36 ena Western region eto so womo che drivers 19 Greater Accra region so womo che driver for dunkron ena Bono East region driver for nsia records no che say wokọ Upper East Northern Upper West Bono Tema Central Vota Oti Savannah ahafo ena North East enya dia o recorde sa cases ne bi ewo ho no so ho asem ewo the find that the worker tanimu a medimu amane amao na
the Republic President so Obama ni no abato no ya nyambo chana endi samanyoko ne bekoto no ho sama na da ha sei ofoso ampa for da ha Johnson Asedun kete wo ha Visa Free Ankra Dr. Sherry Ayite Fifi Avikwete Dr. Peter Boamotuku no empanyifo nyina fo ne ededa semi ho na omampade da John Dramani Mahama so ene samejemfi emfo ne eda ha sei se one samejemfi ahia di nkomo wasanso ne Pablo so ahia di nkomo ni nyina no samejemfi ne Pablo sensema eje ne homena no emu ena panya borema ohwese sumdwe ehusem no ebededa yentiri watumi enioma di nkomo enti CJ da obokrata imu nsem e baye no kakra me de be ma no na mentimi nkọ wo bra birthdays